Haia pōpō ka tūpapahu te pā o Parihaka ki roto o Taranaki i ngā takahanga waiwai o te hā kerekere mo te taiopenga rongomau o Parihaka. I te rā nei ka whakaoti-oti haere i ngā whakarite-rite whakamutunga i mua i te rā nui a pōpō. Ko ngā pēne ki mua ko te hāpai o Kimuri. No te ata tūtonu tīmata mai ai ngā mahi whakarite i te Parihaka Peace Festival. Ka tika a muri, ka tika a mua. He whakarite rama, huti kota kota me te whakatū tohu ngā mahi. Without all the people that work at this event and all the volunteers that come here, including ourselves, it wouldn't happen. Ko tai ke mai ngā kaimā takitaki i tawhiti, ko tā rātau he hāpai i a muri mā. Because we want to contribute in that way to the gathering, and we get to earn our tickets and help the land. Yeah, because we need lots of peace. Koinei te tau ko tahi rauri ma te kau mai te pakanga ki Waitara. He maumahara ki ngā pēhitanga ki runga o te whenua me ngā tangata o Parihaka, a me te tiro whakamua te kaupapa mo te festival i tēnei tau. E ngana ana koe ki te mataki ngā kaiwaiata? O ai, mina kai wāte au. Kua ea pea ngā mahi a muri. Raiha Johns, Te Karere.